nakuyonke indlunkulu yasebuhleni bethu. Ngiyakhamenta ingcwele yasezulwini. Amen. seNkosi seNkosi enkulu ilanga lamalanga. Nami ngizobeka kube kunye nje. uNkulunkulu owafika kwenza ezweni lakithi. Uyayisho njalo umgamo lethu umuntu ake kakhulume ngoNkulunkulu ngoshembo ngakubo. Ngizokhuluma ngendaba maNazaretha umkhulu ozala ubaba engabatholi abantwana. Kumakhosikazi angama-25. Wathi mayezwa ukuthi khona umuntu wasezulwini okwazi ukuphana abantwana, wayesiyathumela inkosi yayiseJudiya. Ngizoyinqamulela abantwana benkosi ukungadli ithuba lasezulwini. Yathi uma umkhulu ethumela enkosini enkulu, athi mayifika amadoda yabe siyalusha usuku inkosi ezofika ngale ezweni lakithi. Nempela yafika. Babe sebeyaqoqwa kogogo. Ithi inkosi enkulu yasephakameni abezanga bonke. Kulama 25 kweze isishagalolunye kuphela. Ngoba basebedelile abanye bethi awu lo muntu ozawumani ithi akaphethe ikhwama kunyanga sekwehluleke inyanga phozo sisiza ngani. Nogogo ozala umntwana osizalayo waye khona phakathi kwalawo makhosikazi avuma ukusondela enkosini. Ithi inkosi ngabe sengiyabathandazela lamakhosikazi. Ithi kodwa kwaqhamuka isandla savela uhafu lesandla sase uthatha wonke lo mthandazo sokuchilizela ukuthi ungehleli kulamakhosikazi. Ithi inkosi ngabathengi abathandazela zaqhamuka lesandla zathatha umthandazo engwenzayo sawuchiliza sawushonisa leceleni ungehleli kulamakhosikazi. Inkosi ngaze ngayeka. Uthi ngase ngicela ukubona inkosi ngase ngithi Biyela banakuphila lamakhosikazi. Uthi wayesiyabuza sithi baba yini kwenze njani. Wayesethi umuntu wasezulwini uma ngithi ngiyawathandazela lamakhosikazi ngibona kuqhamuka isandla kodwa somuntu oyindoda lesandla kodwa ngazi ukuthi esikabani. Siciliza lo mthandazo engwenzayo. Ngakho banakuphila. Ithi inkosi ngalala ke emzini wenkosi ngalolo suku endlini kaRound enganginikezwe yona. Ithi kwathi ebusuku sengilele. Ithi ngase ngibona ngihamba ngaphandle komuzi ngihamba ngiholwa yizi lo muntu okhala kalisiza umuntu oyindoda uthi ngiyafuna esikhotheni kuthi lo muntu ukhala kuphi. Ithi inkosi ngaze ngawubona umgodi. Uthi mangilunguza uthi ngabona umuntu ephansi odakeni uyabila lo uzokutshela ukuthi uyise wonane sekhona emhlabeni. Ithi ke yimi mbambe inzalo kulamakhosikazi ngoba akanginakile ulibe lokugana nje uyaphambili akakunakile usize enhlezi kulo. Ithi inkosi enkulu yasephakameni kwathi mase kuzokusa. Ithi ngase ngizwa umuntu ebongela egcekeni. Kanti isalukazi siwu-anti wenkosi okuyisona isaqala ubuNazaretha ezweni lakithi nasemndeneni wakithi. Uthi lesalukazi sasibonga amakhosi asemhlabeni namakhosi asezulwini. Ithi inkosi ngabe sengiyamleyo ndaba ayingangami hamba ubuze kumntana wakhe. Ithi inkosi kwathi mase kusile ngase ngicela ukuyibona inkosi. Yayisiza. Ngase ngifike ngibuze Biyela udumezweni ngubani. Wasethi hayi ubaba lowo. Wafa kabi. Hawu kwenzakalani na? Ithi ubaba wayegula wasesiwa emkhambathini enyangeni yakwaShangazi. Ithi wahlala khona kwazi kwathi kuphela unyaka. Ithi kwathi mase kuzophela unyaka uthi kwase kufika ithunywe imbili ezayisuka ekhaya zithunyiwe ziyobika ukuthi omunye wamakhosikazi akayiphathanga kahle. Lo muntu wafuka ibika lento phakathi kwabantu bebaningi. Ukhokho ke wayesebuka lamadoda asezomthwala ukuthi abe sinenkosi yakwaBiyela kufika indaba ezibhlungu ezenzeke emzini wayo wayesiyazibulala. Uthi ke lokho kwamiswa ngakho ezulwini kuba angangene ezulwini.
inkosi yabe siyabuza idlinza lakhe likuphi wabe siyasho umkhulu ukuthi idlinza lakhe likuphi ileli yamanazarete lapha elizansi kwethempeli eCilongweni iyabuza inkosi ke ifikeka khona baba kuyafikeka bahamba ke baze bayofika khona inkosi ithi yacela ukuhamba lwamaso ngaze lidlele emuntu yathuma amashesha ngena okamaze emfuleni ngaloluka uma uyihle ephumile ethuneni nakulo yamgodi engimbone kuwo uyofika kuya kutshena ke kuza kimi uma ephumile ethuneni uyobathola abantwana ithi inkosi ngabe sengibuyele eJudiya uthi ngahlala insukwana ngasembona lamadoda ayezongibiza esefika athi sithunywa inkosi ithi azobika ukuthi ekulaleni kwayo imboni luyisi wathi ngiyabonga mntana mbiza ushembe wazi ungikhululo sizini ebengekulo base bevela abantwana okungobaba abazizalayo thina Nazareth amahle ngithe ngizoba mfishane kakhulu ngicela ke ukudlula kuloko bese ngihlala phansi siyamthanda ubaba maNazareth siyayithanda inkosi yethu wonke lamacala alokho ebhekene nebandla ayasihlupha ayasikhathaza enza nobuthongo bungafiki enza futhi sibe nemibuzo nakunoma izipho ezinye izazimithetho esihlangana nazo maNazareth okubuhlungu thina njengebandla sithule asisho lutho silinda njalo kuba izulu ligadle bese siqala sithi siyabethela seligadle ledlula njalo silinde ligadle bese sithi siyabethela seligadle ledlula niyezwa maNazareth engcwele inkosi ibusise nekuzwile